رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله يا إمام المرسلين يا صادق يا أمين. سلام علیکم دوستان عزیز، اپا و خواهرای مهربان، روز همه شما بخیر شدی باشد. خوش اومدین همه کسا به کانال ما. امروز ویدیو را سر میکنیم دوستان عزیز از محصولات های فابلیک. کمی هم باشد دوستان عزیز، کسانی که کار کردن میخوان در کامنده ما همراهی ما در نمرهای روی اکران بوده نویسین، واتساپ زنگ نزنین، خواهش میکنم فقط نویسین، کار کردنی باشین، همش به پراگی میفهمونیم. ابوچنی رجیستراسیون همش به پول. بعد دوستانی عزیز، کسانی که نمیفوره تماشا کردن گذرونین، تماشا نکنین. بسیاری ها نمیدونستین که من در فابلیک کار میکنم. ویدیوی پیشینه در واتساپم نوشتن که شما کی کار درآمدین در فابلیک. من 1 سال شده در فابلیک کار میکنم. خواهش داشته باشین دوستانی عزیز، دخترها و زنای خونشین نویسین، همش به پراگی میفهمم. باشه دوستانی عزیز، من قشلاق اومدم. نمیخوای برفا آو شده، خیلی قشلاق ده. بعد راه خونم کتی نرفتم، اینم خیلی درنی زمین و کتی رفتم. به نهایت لای همه پاپوشم خیلی جزیر باد شد. کودک‌ها خدمایی بودن روز یک شنبه. بعد مزهشون نبودن، مکتبم روی نکرده بودم. 1-2 روز بعدی و خدماییشونم. من امروز اومدم بازاره. امروز یک شنبه کودک‌ها را ماندم و 1-2 ساعته اومدم. برای چی اومدم؟ گفتم برم یک خانم خبر بگیرم. 1-2 هفته پیش اومدگی بودم. همین کورپاچه و خونه اومد. 1-2 چی در کار بود. همشه و ایروی صندوق یک طرف موندگی بودم. در 1-2 کورپاچه دیگه هم در کار بود. او را گرفتم اومدم. تاکسی زکاز کرده بودم. او را گرفتم اومدم. 1-2 چی در کاری بود. او را آوردم. بعدن حاضی اکو میرم خونه و در ما یک خبر میگیرم. بعد میرم با رایون میام. خونه ما این خیلی در یک دشت بیابان در خودی بلندی های همسایمون همش در پایانه. انا این راسته دخترها همش بادام های. این خیلی رفتگی او طرف بودگی و پیسته هن. این خیلی رد رفتگی بادام هن. این درخچه مای در پیسته هن. این خیلی پاپوشیمون به حد در درونی لای شد. درون با درونی لایا اومدم. خیلی میرم میوای میکنم. 1 ساعته 2 ساعته اومده دیم ده. پریاد که میکنم خونه ما. بعد با میام طرف های رایان. انایی ای طرفی در روزا رفته میشه. ممکن بسیاری بگوین که چی با دایی دشت بیابان خونه کردن. اینجا رنگی چی میشه دوستانی عزیز؟ دچه باره مثال تابستانا میاییم. در اینجا زمستانا وای میکنیم. خونه های رایانه برای مکتب کودک‌ها. انای درخت‌ها پالنی درخت پیسته. اونا بالا پیسته کردگی میدچه اینجا نمیتوه. انا اینجا باشه 80 دانه انگورای. انا یورا پالنی قمتشون برداشتن در کره زمین. همش در زمینه میدچه وای دارن. سیم بالاشون در سیم دارن. انمی ای زمین برداشته در همین سیم بستن در کره میاره دوستان عزیز. نصیب باشه رفیق مردک بیا با هم مشخ چون میکنن. انمی بالا پالنی پیسته های ایسنا باشه وای انگور. انایی سیمایی که بالای میاده کشیدگی این بالای انگورا ده. انا میاده بستن در کار. انگورا را قلمچک میکنن. بعد ای زمین میخیل با سیم میبندن. بستگی بدین 1 سال پیش که ما نبودیم با چی
банд бастагӣ буданд серано дар ӯ офтобу банду ҳам сӯхтагӣ. Анами пеши ҳавли май анами болои тапчаам бигем пеши ҳавли полни тагиш подвалай подвали калони хишрувай 12 метрай паҳмиш боша 3 метр боша ё 2.5 метр боша 2.80 боша ҳамихеле дарозиш боша 12 метрай хай созай таги подвал мисол чизои вай анҷом мекунӣ. Анай пеши ҳавлияй ана ӯ тарафора бинен мегӯӣ ки вай дар ягон кӯҳ зиндагӣ мекунӣ. баъд дӯстони азиз анаи учочка ма ай моҳи сентябр ба фикрам ҳам хай часп вондагӣ будана шартнома кардагӣ набудам ба қайд гирифтагӣ набудам. ман омадам ҳамаша туғурӣ кардам шартномаша. баъд анами болода бояд вай кунӣ пломба додан ай электросвет пломба додан. баъд гуфтан ки ҳаму учочик мебинам ҳаму қишлоқода мегардан ҳами пломбара бояд бизана. ростӣ ма гуфтам ки хама дар иҷа зиндагиам намекунам светам гиро намекунам гуфтам ҳамаша инами автомато куштагӣ мондагиеда. баъд гуфта ки чӣ хел қарздор мешавем гуфта қарздор мекунам. ма гуфтам чӣ хел ма света гиро накунам қарздор мешава. гуфт биё хубуш амиҷа кушта партои. ма гуфтам не накушед мон беставу ман дар иҷа зиндагӣ мекунам гиронам намекунам. ду бор ҳамаи номерои учочикбинак да занг задам. ростӣ вай накард. мерам гуфту наёмад. бояд як хеле сафедакай майдак пломба бояд амура бизана дар ҳамо учочик. ҳоиз дара мекушоем мебинем медроем хона бардак набоша хай бо камтар шумода сиёнка мекунам. ин дари даромадгоҳай ин хонаҳои мешитанӣ мешавад. дута хеле як калидорай дутаи дига хонаҳай комнатаи кӯдако отдельна комнатаи худмон отдельна дутай ана ду тарафа меҳмонхонаомонаҳои соз кардагӣ нестем ремонт кардагӣ нестем насиб гармитарша буд ҳаво ремонта сар мекунад. дар иҷа боша мо печка шинандагӣ будем дар ҳамин хонача гуфтем ягон рӯзи кӯдако выходной мешан меем дига хай кӯдакоям бигем выходной будан омада натонистем ҳамин хел пешка монд. баъд ӯ боло будагиш хушрӯ набуд соз накардем. ана иҷа курпачаҳоро ҷамъ кардам ҳамин хел чапа роста ана ӯ болода бигем вай хафак буд ай паталок намедонам барои чӣ ғалатӣ дар ӯ дафъ омадам соз буд. ана михел телефонам шод надора шодш мурда ҳамин рӯз дар тақдир бо кӯдакода занг задан натонистам барои ҳамин саросона хонома дидам яду чӣ дар корӣ буд дар дастам гирифтам хестам омадам. анаи хонаи дурунай хонаи калон тобистонам хай салқинакай анаиш калидорай ҳамин дари даромадгоҳ берун медроед тарафи дасти роста намахай хоначай болода боша хонаи калон хай намахай. дӯстони азиз каме ҳам боша шумода нишон додам ӯ хонаомоз ремон надорад. ана иҷара нигона кардиян шланги ки ай криша об меоя ҳам шланга испартофтиян хел об омада ҳама ҷора ҷазир карда. ана ду тарафае ки мебинен ана ё меҳмонхона меша ҳамагӣ 4 дархонаю як калидорай ду тарафа меҳмонхона меша. дӯстони азиз ман раҳ баромадам анами қишлоқа ки мо бигем хонао дар кардагем дари қишлоқ ва пӯше мошин ёфт намешава. аус омаданда меоӣ аус пурри мошинай не ки аис рафтанда намешава. ман ҳамин тобистон дар ҳамиҷа будам мисол бе мошини ҳами қиим будагда пиёда аис мерафтем да хела раҳ буд. ягон чӣ дар кор меши район мерафтем аис пиёда мери аус ба ягон продукта мегирифтам ё ягон вай доштум ба такси заказ мекардам то хонама. чӣ хеле ки гуфта гузаштам дӯстони азиз бисёриё дар личкам навистанд чӣ звания дорен чанд зарплата гирифтен чанд зарплата ҷамъ карден гуфта ҳози и махфияй ма дар лични шотум ҷамъ шида сай зарплатаи ма ҳои ма документ накардам
барои документиям ҳози гуфти гапо ки ба ҳазурум насиб боша ҳамаи сумои ма дар нишотум ҷамъ шидестай дар оянда ки гирифтем баъд шуморам нишон медиҳам. ҳои шукронаи худо камбутиҳое ки калон дорем ҳамаш будай. камбутиҳои меличовка хай мешава мегзара мера. як рӯзи дига ҳай дӯстони азиз мо иҷа чалаандозон омадем, маъракаи чалаандозон файро кардан омадем. камтарак баҳришмаам навор кардам. рости ай расму русуми тоҷиконаи худмон мо қафо мондагем дар як чалаандозон. ин қадар дастархон меваги як дастархон меваги як дастархон бичин як дастархон анами самбусаам хеле ҳайрон шидам дар расму русуми худмон. дар иҷа боша манту пазакҳои арӯсимо нагуфтаи гапо дар 12 сол бировардем. рости ман ира бироварданӣ набудам, оварданиам набудам. ёда қишлоқ будам. калон калон ай 34 сантиметр ай ҳами хелайда. муз бо камтар ай рӯи коробкаш сиёмка кардагиам хато накунам. калон калонан ма дар қишлоқ чихеле ки навор дадидем ҳами вай мешава баҳор мешава. тамоми алафҳое ки дар ҳами кӯҳҳо меброянд, мисол марди мо меран ай кӯҳ мечинанд меоранд ё мефурӯшанд ё ки анами хӯрокҳои баҳорӣ тайёр мекунанд. анамо алафҳо ҳамаш дар ҳами ҳавли ма меброя. чи ай испалоқш бошад, чи ай шибитаку краучаку анам хеле ров меброя ҳавлимда ҳамаш меброя. насиб боша и баҳор видеои мора дастгирӣ кунен. хай одами зиндада ҳеч нест. ҳами як моҳ пас уже тоҷикистонда баҳор мешава. ҳами моҳи феврал усу дига гармӣ мешава, алафҳоям меброя, баҳор шидан мегира. насиб боша наворо бисёр мешава. дастгириш фаромӯш накунен. шумо лайк монен, подписатсия кунен касоне ки подписатсия кардагӣ нестанд. баъдан видеои нав ба нав ай пешай. ма рости дӯстони азиз вақт дорум видео кардандаю анами интернетҳои тоҷикистон проблема. баъди ман тупазакора гуфтам дар хонаҳои район якта мегирам. дига чӣ наёфтам, вақт наёфтам ки ман корвон бирам, ай корвон бигирам. ман бисёр ҳами пасудаву анами кӯдакода либосу чӣ ман бисёр ай корвон мерам мегирам. да продуктамона ай ҳами район мегирам. хеле либосию чизомона ай корвон. баъдан гирифтам омадам амиҷа. омадам гуфтам биё хай то гирифтан ма гирам барам. дар зимистон чӣ хеле одам бо самбусаву манту бисёр истифода мебарем. ман бисёр мекунам самбусаву манту пирашкиам хеле чизо бисёр мекунам. гуфтам хай биё барем. гуфтам ҳамира то харидан ма бо ки қишлоқ омаданӣ шидем бо меорем дар қишлоқ ва дар иҷа бо ягон ченеми оилаи худмон майдача мегирем. инами хеле дӯстони азиз и мантупазак буд ай арӯсимон 12 сари сол қариб 13 сол шидеста. ман ира кушодагӣ набудам, нав кушодам. ҳамаша дастҳоша соз карда мондум. як звола мегирам хеле пур мешава якташ. катиями кӯдаком як лалида мебардорем сер мекунем. хай дӯстони азиз дастгириро фаромӯш накунед. то видеои оянда худованд нигаҳбон.